Perché vai en la legge federale davart las mesiras polizialas per combatter contro il terrorism? MPT. La polizia ha oz mo mesiras limitadas per prevenir ad activitats terroristicas. Per midar quai, al Parlament decidi la legge davart las mesiras polizialas per combatter contro il terrorism, curt MPT. Sco activitat terroristica capescha la legge MPT l'intenzione di influenzar o de midar l'orden statal. Quai può succeder cun commetter in grev delict, cun smanacciar de commetter in tal o cun derasar anguscia e terror. Contra la legge MPT han ins lancià il referendum. Per quai votai nos ossa davart quella. Che se mi das? S'il project vegn acceptà, entra la legge MPT in vigor. Ella prevesa che ils cantuns, las vischnancas o il servetg d'informaziun della Confederaziun pon proponer mesiras contra ina persona. Els pon prender las suandantas mesiras. Obligar ina persona da participar regularmein a discurs cun persunas specialisadas, scomandare ad una persona contacts con personas che approveschan per esempio attivitats terroristicas, scomandare ad una persona ad abbandonar la Svizzera, obbligare una persona a s'annunziar regolarmente in autoritat, scomandare ad una persona a star in certs lieus o als abbandonar, arrestar personas senza nazionalitat svizzera per garantir lur expulsiun. Ordinare in arrest a casa una persona na por per esempio bec pli abbandonare in abitazione. In a tale domanda sto venir sottomessa alla drecira. Ella può venir approvata se dat indizis per un comportamento che mette in privel altres personas o se una mesira o pliras altres mesiras nem bec venidas respectadas. Quenins en ils arguments de las aderentes e dels aderents? Las mesiras odiernas contra activitats terroristicas ne tangen bec e drova ulteriores mesiras per proteger la populazione. I vegn examinater mincha persona individualmein si drova mesiras pli severas. L'emprim vegnan applicadas mincha mai mesiras pli moderadas. Las mesiras serran in largia en la strategia actuala della Confederazione de combatter contra il terrorism. Quenins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris? La definizione d'activitat terroristica è memia vasta. Il è arbitrar se una azione politica viene interpretata come activitat terroristica. Giuvenils de 12 ans pon esser pertucciats de las mesiras, quai violescha ils drets internazionals dels ufans ed ils drets umans. La legge è privlusa. Il è lev de suspectar personas per las personas pertucciadas esi però grev de comprovar lur innocenza. Se ti vols che la legge MPT venga acceptada, votescha dia. Se ti vols che la venga refusada, votescha na.